Za 2 godine 2.140.000 evra opštinite potrošile za nabavka na motorni vozila i kamioni. Od ovije pari dur 1,8 milioni evra bile potrošeni za luksuzni automobili, a samo okolo 300.000 evra za kamioni potrebni za javnite predprijatija. Najmnogo pari od site potrošile opštinite Voskopskiot i Pelagoniskiot region, Voskopskiot 800, a Pelagoniskiot 350.000 evra. Pored ove istražuvanja na Centar za analizi, Voistočniot region po ovoj osnov isto taka se trošele pari i to povtorno, pretežno za automobili. Opština Štip potrošila najmnogo, odnosno 40.000 evra. Vednaš zadnego je malata opština Češinovo-Obleševo koja za motorno vozilo izdvojila 13.000 evra, a potom sleduvat. Probištip 12.000, Pehčevo Rečisi 20.000, Kočani 5 i Delčevo nešto nad 20.000 evra. Da li ovije pari ste realno nasočeni je predmet na drugi analizi, no vo sekoj slučaj 110.000 evra se potrošeni za automobili, a samo 40.000 evra za tovarni vozila.